Ki pulit ke East Giant Hills District layo tam ya kawai kamet yap urang ba ubam la satya ben itu ha ka jaka ka pelatip kum ka soju dong klik chnong lum chnong. Ya kani kamet yap lalap ha ka arpu pratrik urisau ha ka por kum ba khandai arpu mensjam. Ka kubor pulit ka ong bakani kamet yap ka palatia linktar ha surak ha soju dong klik chnong ka bahap ha po lum chnong ka jengai kum ba arspa mitar na ka surak ba NH06. Superintendent of Police ke East Giant Hills upentip bagi pulit hadian bagi layo ya ka jingtem kila hiar sya ka teka jaka bat syam baka deka medyap ka balapun la suba baka dejong upar jela bat ubala don kumba subhouse na merta. Ya ka jingto okit ka babnia syam lala ban pendap ha ka deka jaka namar ka medyap ka lapun kumta hadian balale ya ka badan kam lapun kan riak no ya ka deka medyap syapo ka jaka bu medyap jong ka kliret civil hospital na ka benta banle ya ka postmortem. Uni ubriu udan karen yang san put, bat ubak ham syai sni do. Kumta la kentui ki bahyeng hasam ne kinu ki badan jingtip ne itho ya ka kamet yam, kin pun sya uni unamba na kabenta banle ya ka badan kam. Pra kanda nyo saw, nyo not lai, pra iwe riu.